Yeda Yesu ase. Na no na me ka sem bi se Christosom. Enya religion. Na emum a nation. Christosom nya religion. Na emum sofo ayade ayoman a nation. Inti nipa bi a wo be free Ghana aba Christianity mu wa wura o ma afufrum. Asono hokasa. Asono honante. Nipa bi a wo be wura Christianity mu no wa wura o ma afufrum. Ti asem ni yi. Inti Christianity your mind mamini kanka na sa ankyerɛ your president and Jesus Christ the vice and on konkron your leaders 12 disciples minus Judas Iscariot plus Paul ti asɛmni inti Christianity your man inti Paul say yema ya buo no na sa na Paul kan yema ya buo no o say da e was soro ti asɛmni ana adia ba ko a awoso gidi ni bia hunu ni se wonya ba ya member of Christianity a Ghana nya wo dia bio Ghana no abeda no hoho Boss 93.7 FM Ghana nya wo dia bio wonya ba ya Kristo ni pa ya twa odin firi Ghana m no aba ya hoho ni manfrani awo Ghana nti me pasa me proof kira me kama o ti ase se Christianity your mind nti obi biara wa ba jono o man kronkron ahene asafukuo ana wa ba jono nti afei tie o man no na sade ana neoma a wase ye me di kaka bibi se ya wo man kasa Paul se mama kasa mere nyam da nkyini wo mu ya wo man kasa ade ya wo man dressing ukoba bi ti se Libya omo dressing omo dressing omo kati omo anim nyina na omo yiya polisi fo bi omo nhwe polisi atade nti so ya ba ma ebi agana man wo de ohuru oba ne ho fa no aso hwa no a ohwi oba to a ne abo abeti yes John Deska ne de wura kam Libya Saudi Arabia onko unso bi anim da ho asro ma bi anim ntade okọ Nigeria Oma Nigeria no mama ne baby ya kan say tribe ni bi mama ni bi skirt no asa top aguso Nigeria method enti oma bia ni munta de se jemeso amen oma bia eni munta de se ofi akodu America obekọ akoto America fo ntade uko Egypta ya wantade Egyptian when I go to Israel obekọ akoto ntade Israel fo hye what do you say the same as Christianity and ti asem wo ya Paul ka asem of 2 Corinthians 5 verses 17 ti asem wo kakra ya ti se obi wo Kristo mu a wo se ti se obi free wiase na oba Kristo mu a na oya abode fofo no a new creator niam dada na twam le pauchoti o unza sakwara se ya funu mu a ya nshara atade we naked ana oda ya funu num ne funu matua na ma de so emojam no onya na duane what do you say okay sakwara ni nya beto asase so pe yesi anya new baby ni ade nwira dai atechire no anu asase so method ya de nwira atechire no say afunu mu de anwira bi antechire no ade a cover no ho ye nam ya fra no anu na cover no ho ade a wada so yesi anu ne ya to din se kire ade anu so da kwala ne da what do you say ha but yenya woni funi ya funu no mu pa na o se pa dia ya de ba cover no ho jemeso amen ha entity ni ye Porsche nti se obi wo Kristo so be free wiase no ba Kristo mu a na oya abode foforo na wa baba ye new creature abode foforo niam dada na twam anioma dada na wo Ghana wo ya na ya dai atwam hwe niam nyina ya foforo medase kasa amen enti Kristo suma nkasa no atiefo amutie mi nyina yi mi sofo se free ho yi mi sofo se yi free ho ni anka de ya tire no Bible let's talk about Bible masori doctrine put it aside na ya ka quotation na hwem set aside ya follow Bible jemeso amen osofo bujo adia ba ko ne se enipa
ya tatie me so for say so say but study Bible na so doctrine say jeme so amen okay wasofo bujo sana nyankopon bofo ana wonyame na mu osi dress ye be Isaiah chapter 6 na nkasa bi wo ho odifo ne fra ne ne hye tia ha ye odifo Isaiah ne fra ne ne hye afi ohini Uzia wuye no yesi ehua urade ana meboa yenko afi ohini Uzia wuye no afi ohini Hosea ewuye no mehuna urade se Isaiah say me Isaiah mehuna urade se oti edwa ekron wa maso so edwa ekron wa maso so na natade mu ana ya so le fie ma natade mu ya no natade na sene fini no so besi fom wadi ase aye nata mu ya no ne ma Sarafin jina no so o se Sarafin ajina no so wo wantaba nsiensia ne ntaba ye 66 wodi mienu kata wo anim wodi mienu kata wo na wo se de ti de so abofo kra mpase ne na ho ba dan ebegu ho so abofo wo besia o de say Isaiah ena nya physical kra ye dream so abofo ni bayi ne ho adi atra Isaiah no on pase ne na ho ana ne ho ba adi ebegu ho pase ni pa be hu na degen Jesus baya no na intadi sema ya wuni se wo Nyankopon ba mpa ana me boa ti asem ni o dress decent modesty na tade ne Bible say na tade ne enim pam yempo on se de sitia se saade no nso osofo ade ba ko master di ewa ha quotation ba re wa bie no John 19:23 asrafo fa no ntoma wose asrafo fa Yesu ntoma na asrafo no bo Yesu asenuemu no e bo na asenuemu fa no ntoma na wachiemu na ma osan ne ba ko nya biako ne na atade nso atade nhyɛ ase no atade ne nhyɛ ase no enim pam ye wonyini firisuru besi fam oh te ade ba ko a me pese ena no pai wote asense Jesus no was atade ana Yesu aka no Matthew 11:28-29 was in a moon. Follow me. Majamu has so some to Manamonia day. Insimidium. We are following Jesus Christ. Listen to me. And let Christosum Israel Quran the word Israel. Israel duplicate to Christianity no. No more on Tadia Amoya day. Almost Israel. Bible. Isaiah chapter 59. Isaiah 59. Isaiah 59 verse 16. Verse 16. Verse 15 is an anokra idea huyana. Also no kora idea one. Na do twenu free bone ho no. Do twenu free bone ho. Ofom no fa. Na Awurade huni. Na ye nani so bone. Sa temu bele ni ho. No hunu so bele bele ni ho. Ohun sa bele ma bia ni ho. Na ye no wan wan sa. Na kama fo basa je no. Ana ne basa aje no. Na tene wo wa no. Na tene wo wa. Na hye tene ne sa nkatabo. Wo hye tene ne sa nkatabo. Na nkwaje da de cheche ni ti. Wo de nkwaje da de cheche ni ti. What do you say? Me pasa anana pay yes to your boss na for ye biem. On say Israel no want tade. Ye try on tade a wonya dey. Omon se. Ye kan bibi se mumu ni atade afrafra. Tuntum ene kokko. Say white ene white mfitiri nkoka fom. Say tuntuma ene tuntum mfitiri nkoka fom. Ye try on santade no. Ana asofo manso. Ani asofo nso ye tire won tade a wanya dai wonse ti asem ni Israel duplicate to Christianity and you original Christianity na you original the area duplicate ni mo nsam kakra amen quotation by maybe Leviticus chapter 8 the kankai Exodus no na mepe Exodus chapter 28. Verse number 1 going. You duplicate for no crowd. Entire kron. What's your tadia? Aya kron. Afi. Maunia Aaron. Nene mabeni free Israel mumra won chain. Maunia Aaron. Na Aaron chain Moses 3 years. Maunia Aaron. Any the mamarama. And free Israel kuonum amra Moses won chain. Na woni mi asofo. Na amra me di mi sofo. Aaron.
Aaron. Nadab ni Abihu. What's it? Nadab ni Abihu. Nadab ani Abihu. Eliezer ni Itama. Eliezer ni Itama. Aaron manu. Na pam kronkron ya ntade ma wunia Aaron. Pam tade ya kronkron. Enumonyam ne feso. Ti asem ni o fama Aaron enumonyam ne feso. Na ka che wona wo nyansa akoma medi nyansa honhoma so. Ti haye ka che wona wo nyansa akoma ani wona medi nyansa honhoma so omuni sa. Na won pam Aaron tade no. Wo mo na pam Aaron tade nti kira se wo ye Kristo ni kura no a. Na so wo pam tade a. E wo se won konkron kira wa tade a wo pam mo obi ayedai. Eye. Ni pa won konkron atumu no. Ma me badu touchman wanji so for we develop to the point is say how cause when you are star wo ba kire no wanyi wo you say Kristo ni ntia masofo ko hokoyi ana mo one brother bi ono nso wa ha wo ba masore wo yiwa utimi say ntia asofo nyina ho no mo koyi ti asabiri yo one trying say charge twa na twa na fa veto a wonye da enti so ya seamstress ti haye na o ya Kristo ni ho nkonkra so ma atade bi a obepam no o se atade ne atade kronkron atade a obi nse menkoto obi de sintibia jemeso amen kenkai verse 7 verse 6 ne se na wonfa ntoma 7 ne se enya metre mienu a etoa ano atade na wo pama ma nipa no matade ni nya metre mienu se won si utui aha aya 1 ana ha aya 1 awa satade ni nya nsa ai di baba be si na bakon no so ti asamni yo apam da mu nu no on ga se pam supagati mu obi nse neka obi awam nipa kronkron resesa dabi wan kasa pam nanu no fu honya dan emu ho nipa kronkron resesa wasia nipa kronkron na wo pam atade no wan atade ni nyam na tire mienu wa kire wa meza oh anoni ano wan kansi no pam Jemeso amen. Amen. Yere Leviticus on also say Leviticus chapter. Me panentamo ye tam no sha. Ti asemni ade ba ko ma study wa Christianity woni say Kristo ni bia pede be benefit no. Nya de be benefit awurade. Nya de be benefit awurade. Ana ha. Anya konfo fa ne say do so sinasene. Na wadi ahweni atutunu kom na bibi bobɔ ne nan na ne nan kaburu sisi fom na dia konfo pɛ no na so bosom ne sei ɛno no anhyɛ ɛno no wɔnyɛ ɔgye wɔte ba se bosom ne sei ɛno no wɔnyɛ dai ɔnyɛ ɛntenya ne fare sɛ wɔde dɔ so ebesi na sene na wɔde ade agugu ne kom wɔte ma se ɛnya ne fare yo because bosom ne hyɛ no Leviticus chapter 8 verse 6 Jemeso amen. Kenkari. Moses she Aaron ne ma asofo. Moses ese Aaron ane ne ma asofo. Na Moses de Aaron ne ma no ba. Omo ba. Na di nso hohoro won. Odi nso hohoro won. Na di atade yu ni she no. Ane odi atade abomu yu. Asa no. Na di abomu no bo na sene. Ane odi abomu bo na sene. Na di batakere ni she no. Ane because of our your phone ti sa atade wo hye bi e beka so kwa wo yu. Enso nka ya asofo atade. Because of nkramofo ntino ena se wo se bia baka se wo ye kramoni nso nka ya asofo ntade olden days that time na nkramosum ni ho the concept ti asam ni yo oje wat dia metro na ase wasi odi atade yu ni ya dia ba na odi abomu no bonus na odi abomu bonus na odi batakari no she no wan kaso odi boneto na sene bet no frena bomu no wodi boni mu na de batakari no she no ana wodi batakari nso saya den ese no na de asofotade no she no wo wie wo sade asofotade saya de ba ese na de asofotade no nchichiri mu no bo no aboso abo na boso
me pesa me birifu kakra bi many people acting you may be ase Old Testament asem na American amen what they say fine adia ba ko am study am woni say Israel mu no ye say Israel for say ma on pam nsasa wa Israel mu no atade a higher red a higher blue a higher green nsasa wa se atwa akotwe ade ato achichi di achi so mo nya saade no yes sir won now who is there near what's a pushkele kenenam ho there Israel mo ay duplicate that be amekase Israel sofudi animu amen mama kanya me so do koranchira ana oba Kristo mu a according to Revelation was he nyina ba ya ahere asofo de yan kinka sa quotation na ma me giwe First Peter ahena asofuko First Peter chapter 2 verses number 9 ti asem wo ye say me jump over Christianity na modie mu ya busia wayi won mo ahena asofuko asofo de yan kuo oman kronkron just obi obaje Yesu Kristo de ahon konkro baba no so bia waka asofo ho so you ba so ya barema hon konkro ba so according to what they say Joel chapter 2:28 na ye echiri no o se ye echiri mehwe me hon konkro agudom nyina so o dia se enti pa bia hon konkro wo so no wo baka asofo ho so ya jumtuni so ya osha so ya twenekani so o se dey sitia wa hina na ayu sabaka na hina safukuo no ho enti se enkani asofo ma asatade yu asatade gufam antade o mo pam ni nyamatire mienu wa ma mu ho ye nufu hu mu ho a original asofo amano atare ba na wase yese Debbie America, there is no need for Christianity picking Americans. Debbie Ghana and also picking Americans. Nigeria was so picking Britain. Cote d'Ivoire was so picking France. But Christianity they are picking heaven. Philippians 1:27. Kinkai. Mama mabra bon fata Christ asampa no nko. Ma wabra ba wo bono. Enfata America fo. Christ asampa. Enfata Kuwait. Christ asampa. Iraq. Christ asampa. Ti asamni yo. Ya piki jama fo subai. Asamfata Christ asampa. Fata wura Christ sumu. Wase mo wabra bon fata Christ odi abai. Asampa no. Asampa no. Yaka asampa. John 1:1. Mfitiasie no. Mfitiasie no. Asam no. Na asam no Nyankopon no. John 1:14. Asam no baya. Asam no baya. Obetna ye hunenu me nyam. Hunenu me nyam se ta ba hunenu me nyam. And this what can say. Ma wabra bon fata Christ asampa is talking about Christ. You are preaching good, not just a wabra bon fata Christ. Okay. Aja what you say? Ma wabra ba wo bono. Amfata why? Jesus Christ. Ti asamni. Adia ba ko me pasa Ghana for Christopher nyina mote ase no no. So be catch you say. When you go to America, you see a certain lady or set dress and no preacher. Don't go and fuck Christianity to America. Jeme so amen. Amen. Se obi abu Nyankopon no masam so. Na wo ye de enya antrasa. Na unim say sofo. Ya meba makwa ma difo atrofo asankom. Enso wanye wo monkwa. Obi babo Yesu dia ye nsankyerene enso nkwa de wonya dan. Onya bi. Matthew 7:21. Tia. No bi ro sim say urade no. Anya obi a wo sim say urade no. Na ko soro ahini. Na ba ko soro ahini. Na de ye ja wo so. Na de o ye ja wo soro na de. Apendia.
FM. Adano. Nipa pi beka kyerɛ me sɛ awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm. wo din ne yɛde hyɛ nkɔm. Yɛmfa wo din tu ahomɔne. yɛde wo din tu ahomɔne. Yɛmfa wo din nya ahoɔden yɛ. yɛde sa yareɛ yɛ ma kyakya tu emum kasa. Ɛno na mɛpɛ ma. nanso ɔbɛbia na no aka kyerɛ wɔn sɛ hunu mo da. Mumfiri me so. Firi me so. Mo mo yɛ deɛ mo yɛ ade a anya dan. Antene. na kyerɛ sɛ awurade na ankasa no ade a wɔyɛ firi hɔ nyɛ miracle nyɛ mutene agya watema seɛ enti so bɛyɛ kristoni ampa mepɛ sɛ mɛka no kora de kyerɛ wo. You can't control yourself. na deɛ wɔpɛ ana wɔhyɛ woyɛ na mu the spirit of God ɛbɛhyɛ wo. agya watema seɛ afei yɛ mmara sɛ mehwɛ kristo som a na mewerɛ ho obia yɛ deɛ ɔpɛ yɛasɔre deɛ wode atadeɛ bi akɔ a yɛmpo ɛyɛ nokorɛ wasɔre deɛ yɛmpo ɛyɛ wowo asɔre ɛnyɛ nyame dea onyankopɔn te akoma mu onyame nhwɛ ntadeɛ a hɔ na ka kyerɛ wo obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ nyame akoma mu na ɔteɛ bi ɔboa ɔtwa torɔ. Mark chapter 7:21. Wɔsɔ nipa wo mu wakoma mu na adwemmɔne firi ba. Baabi a bɔne firi ba nyame te hɔ. Nte hɔ. Ma menka no kora nkyerɛ wo. Yɛyɛ berɛ nso according to John 4. Yɛyɛ pɛn nso yi. Yɛnsom nyame wakoma mu. Na mmom yɛsom ne honhom mu ne deɛ nokorɛm. Ɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ berɛ no reba na du sɛ nokora sɔrefoɔ bɛsɔre agya no wɔ honhom mu ne deɛ nokorɛm. Na wɔn a wɔsɔre ne saa no na agya no yɛ dɛn ɛhwehwɛ. Spirit man na control. Ana sɔ mi busa atade a wosa wosira mu gu abɔntinti ho nkonkron na ma direction sɛ kɔhyɛ. Ha ɔsɔfo quotation bɛɛ de wabie. The quote in John chapter 4 verse 24. 24. I say 23. The brother of an edition no cross. No cross for sorry again. Who did he? No cream. Now when I was on the sun and when young coupon chicken. Yes, sir. And I'm a America because Italy now the who suffer no say tube. Tube. No sell that trust. Then the bear made them. Uba for mama na tadia sano wa pimpa mama atetene to pampe aso trase aso koto otune na ya so for mama muane ne sire mu go na nufu hui wa jack ne nufu ana abegu ne busai na nsoroma ne isua anja ba san nsoroma me nu so pambie na gitase na ba besia kwa sore na tadia ninsa ya twane sasket ne sine no fusu sei na wo am ni na chi nyina odoma hwema we ego munam saadi no asra no de akotna so de ko okofile urade adia ba ko a ma study amahu o Christianity muni osofo bishop Bia Timothy onafa yanko. Yo. 1 Timothy chapter 2. Chapter 2 verses 9. Verse 9. Asorumu abrabo. Was when dia wanka busumfie. Was asorumu dia. Abrabo. Sara nso na ma. Me pato me obia mpia sasem weyi. Wanka nkramodam. Ana wanka busumfie. Wanka edwem. Was asorumu abrabo ayemo. Sara nso na ma. Nso ntade a ese. Ne manko, mama nso ka ho bi. Sara nso na ma ne marima. Mo nso ntade a den ese. Emfa eni a ewu ade. Se oba dress ya. Gina hwehwem ne busa ho senti. Obi wo sem ye Kristo ni na me hye sasket wi. Ana trust ya. Meturu mu nyina egu ho ya. Ana so maningu. Nti ebetimi asakra no. Amen. When you say dressing, what are you to sacred or be more heaven? More be Yesu di. And what are you to bet me attract you or be more bedroom for? Or dressing bet me attract you or be. My son, the pana bedroom for. And
at the same time dressing betimi attract you obi mu ono nso be Christoni. 1 Corinthians 10:32. What say? Abrabopa ho afutu. What say abrabopa ho afutu? Monyo de atu Yudafo. Anya de beto Yudani. Ana helafo. Ana hilani. Ana nyankopa sapu sintidua. Sadia menso. Mehwehwe se mesoni panyina. Nneema nyina mu. Mehwehwe de yama menkwara. Mehwehwe de yama menkwara. Nemo de yama dodo. Nemo de yama na waje won kwa. Amen. What's Timothy on this side. Sarah son ama. Inshan tade ese. Satade ayadai. Ese. That is what tade bi ho anyadai. Ense. Ense sa oba Kristo ni se. Ese. Elekesi. Na menu abehu bi. Ense sa oba Kristo ni yadai. Ese. Osofu bi Proverbs. Mebusem. Chapter 7. Tinso. Yimu ba ko kro. Ejamamoni aswaba. Ose ejamamoni aswa won tade bi ho ese wa. We ejamamfo. Okay, me ene me shall say from verse 10. Na she. Oba bi siam. Ofre dwamanfota. Na ofre dwamanfo tam. Na koma asene. Antuma fra no ye dwamanfo ne fra. What you say? Atade asene na 224 na ese. 7 FM. Atade o gina ho wo hu ne hu nyina. Atade o te wo ne turum gu ho. Atade o Brazil mono. No nufu ni titem. Atade na wo amugu ho. Won kaka waseme ya wo. What you say? Ye watade bi wo ho a obadwamanfo na adai. Ese. Oso obabe sia no no ofra dwamanfo de atam. Na safo no so ma koma adai. Asene wagija. Wo magija na so asoro. Na so asoro. Me na ntena ne fie. Efie pa wo ntena. Sese wo moro no so. Wo no wo kwada so. Sese wo edwa so. No bantema. Otetentwe nyina so. Corners. Amen. Amen. Ene konse di dwamanfo tade wure nyankopɔ fie o. Dabi ameka. Asofo e munyama gensa mu panipa dodo amanyama. Na wontimi nso kransa. Nipa was abetra so dem wontimi nso nsa mfa ne nkomanyama. Dabi ameka se nyame Jesus okura huhu amoa. Yire so paswa ode bato so huhu so. Na nua no wayi afirim. Entenya wage say Jesus by no perfect quality one per quantity. What do you say? Nipan pemonson. Nipan pemonum. What about Konaka 11? Diba Onu group was almost perfect to him. Kasemini nipan bi doma nanti Yesu etisa bobra fata beka wo mo. Se Jesus ofri soro ba no. Etimi gina asase so ye adwuma mfie aduasam ye nsa nya nipa 11. No na di 10 million ba kwa akoma. Untim na wan kasa kura wan hwa wo kra bayira. He kanu kura tiro. Enti jaisa ame obi amara fine. Di boyeni na kwasore ni atetene mo abaye Kristo ni bigitum. Illiterate ne ko school ni atena na de mo abaye krache ni. What do you say? Bigitum. Na oba so dem ho no. Ansonsuriye bai ana aba. Message a wode ma no na adene konkwagie ma na adene ko seyim. Ana boano mo akoso aye bone. Mani aba ye watade ya dwamanfo ha da bia me ka me se so faje me kai one sister bi aka tira me se na o wa ha ko school be me bi tambia o hetade esi fom na tade esi ne nsa omu na omu so ekolo obi an friend da nti oko akra na damfo bi ma ne kopam mini ni ade afa wa bi obedu bia wasentampa okofie no kwawura no otofiri gan fie no obekuma 3.7 FM ya watade bi ho a we dey listen to mamenka semwe Roman Methodist Anglican Pentecost we are one anamebo me bu sasa da bai ana branch ya wate biaba Afro Roman sisters na pada and ferry one of the first time and Obama boy and I come as you bet me a Roman sister be no my girlfriend me or me na da me na tia no Roman sister pa who ye be
The dressing tressa yam frano. What you say? Now all the time we Christians yanya agency as sakra. Inti at the panel yama whole comments. Aye, Roman sisters winning bra mo bo. Woman nyima ni akowo Italy. Ni sia Ghana ni bia nso a. Woni Roman sisters siliba wo de wo da. Ifremu na yaka. Iflemu ni yaka. Look at Roman sisters. Osofo, woman ni to. Woman to. Woman ni hips. Woman hips. Woman ni hwene. Woman nyafa. Woman for papa. What shabia utimi say yes. Obani. But wabonu duku kama. Dress is a jidini. Simple. One man take to say obi a wasa. You say for the catwalk. What I say? One namanu him what to say? To say kra. Catwalk. Mitimi hwede no aya me mabo. Many aba me sraw. Ana kwasi atade a wode kwa sore no. I want to ask you, who conclude na sese? Anu den say obi do ndimi mpongoto. Ana churches bebre apem. Ampao. Omapem. Oma basanki adana no. Yenye nipa na wie beti entimi nana no. Odo boni aye wo muteju. Yeye bibia si animu. So omo matranse omo hu ho. Ana wo katra no no sakara ya na ye de. Oh, kaneno so obi free matter this a short them. Can you be free matter this? I saw them no oba. Uhuna afekeke. Na appearance eti mouse sakra. But now Tasemini me person na me kan okura we are Christian ni ba se trasa aye boning man. See odom doors on. Yes ya wa mad ye ne wa mama de ne yakana sa. Me madam for America ni pa ba me nchen. Na mbusa salary eto say no say no say me busa na say dentina trasa no ye wa mad ye ne no say o ye trasa SFM e nipa dwene nipa na na aye nipa na na afo so aye bie na ntesa kana ye na nanom ye no ye njo mo de flap no bi beto left no say ne bi lefty no crenso bro ni tell simple o say de njo mo de left beto zip no bi beto left no say ne bi lefty and you am left here fast. Shut the crown or me be called left. Yes. Pow. For German, I'm saying, aye, was yes, and not bonin to nipa policy bonin. Pa. Now the why wa ba hwese what take am na John Shado na ha trasa. Na ka na be dire nipam. Na to memfraw. Hwe bra wo bre. Wow, Deuteronomy Kasami extra Old Testament 22:5. 22:5. Oba. Wakati Israel aye Christianity to duplicate ni sa oba. Nse obarema. We ansa barema de. Na obarema. Barema nso. Nsu mfra oba. Mfra oba ntuma. Efrise. Na we ye nyina. Obi oba sa de we Israel ni Nyankopɔn chiwade. Wakati osam fachiwade nkofie. 7:26. 7:26. Deuteronomy na mfa chiwade nkofie. Hweye. Se on fachiwade anyadan nkofie. Wanya busidie se Wanya busidie se no. Mananya wotan. Mananya wotan. Na chi efrise. Aye busidie. So no be wura baba wa Christian ni Methodist Assemblies, Pentecost, SDA, Anglican ni dem no. Oni scared to krokora. Omisa no na ma wo mu smart. Omo smart. Wo de klemfa ne se wo de Ghanaian custom ne fa. Pam slit. Na pam top. Ana me boa. So na wonye da. I say ban sa no onye smart. Onye da. So forte. Christo suman kasa wo. Da bia me ka me say so for me nim say de bi si hwe on Bible. Ana me nim say de hon conclusion direct bi. Na say no kurasa ye gira Nyankopɔn gira mu anke ma wo man no Israel. Christo sum etie Nyankopɔn asem no kurim. Esansa ya fak asofodie ni say ye ya business ye juma ya ji akatua nti no ye trust o man no nti awurade nwan na ba hwete sere so onye dwane kobia wa firi won buom wa hwete wani so ata won nti potakosia won na wa che won o man na ba pansam what ya saw them cartons and so no atwempana
What you saw them cartons, and so then whom be any so. Rababanu was share keke. Muntia Sami yo, a Christopher. So kind of cry, no one that time. Meme pasa, Paul say, and you nipan and pass them to come off. Him may rade. Nanya seme yes, some so nipani. No, some of the so nipani and I'm Christo yes, Wakwa. Sana Paul kind. Some me question we are make us say, some son dynamic ho. Ever custom for them, some mini new year, 93.7 FM. Some son coba, ever transikas for Bassa Trassa, a ya. Cast in me. See idea, no phone, no digu abonte. Tell somebody. No bad Saturday and Poku Guapon. Chese, Oba Biao. Everywhere. I asio, party asio, where the asio. I saw them all. Master, this I may you. Abrawakura and Mufu abonte. Or the toilet trash is up by Brazilianum, not be the form. Atotum, no jack in the phone. Trust and so much pants. No pants. No pants. Maybe Grammy. No pants. And I trust in new Mississippi, so it's not to channel to me. So far, I didn't say you can't tell we are so, won't be new years in free. Jesus, at one point, was said that for me, Wama Odiano, you won't free we are. And you say you won't free we are so, you won't throw a bonnet for where they see. We also warn them about farmers when we had here. But was when Tiasem say, Obia one year Christo ni addresses, make us say we are farming. Because or tinibim. What do you say? And to know my some bakabi. Now Obia your friend say on ya. Jidini. Now so do no kraba to. Ako fam Israel brabo. Adi abewura Israel mudia. Wo na abewu osena so. Ya ye ho say Israel for free Israel ako Kena. Mizrim no dia o free but Mizrim honhom emfiri wo mu. Omu suban te se Mizrim susuban. Anano pai. Timothy ose. Sara so na ma. Nshanta ade ese. Osofu bia Jeremiah 13. Jeremiah 13. Chapter 13. Verse 22. Na sawosene wakoma mu se. Sawosene wakoma mu se. Edientre yenima atumi ya. Dentina meti asorim. Na no me asoame a. Wemum ye bebre nti. Amumuyo yakamumuyo a. Amumuyo so che bone. The entire Mawradi ntie Christopher bebre yamumuyo ene bone. Isaiah 59 1 and 2. What you say? Isaiah 59 1 and 2. Isaiah 59 verse 1 to 2. Aradi senyetia. Enso je na so nye duare ntia se ne mumuyo. Amumuyo. Ne de amamu no nyankopon ntam twe. Yes. Na mo bone. Na akate na akate no enti ontiem. Ana Bible ne se de na sawosene wakoma mu se. Wosene wakoma mu se. Edientre yenima atumi. Dentina Baptist, Assemblies of God, Deeper Life, SDA, Anglican, Methodist, Nafi, Anomia, Adabone for some men so abatomia. Wemum ye bebre nti. Wemum ye bebre nti. Na we you atade en sha se. Ye ti urade ka ton se underwear. A bro skirt so. One basket, a bro skirt so. 93.7 FM. Canadian friend Smith or underwear anamebo under ade se wat o skirt na se ni kwasa skirt ni mum no bro skirt na so nso na tesa o hwa asre se skirt na anda no apie tesa mini na ade o wa ko ama study am ehuni se Adam and Eve aya bone na me ba no mo de body habaya kata won ho so Arade huni se omo de naked ana meboa Arade huni se still omo ye de naked enti okumaboa ana ode no ngoma ya atade e de se won Jemeso amen okumaboa no ode no ngoma ya atade no ode ye den ode se won ana Paul so be kan no 1 Timothy 6 verse 6 1 Timothy 6 verse 6 edu fidipe Oso nyamsompa abujuo wo mu nyamsompa abujuo mu ya mfa hwa no bia mawias ne mfa bia nko na se wonuane ya waduane ne de kata ye ho a ya waduane a ye di
dia de kata ya ho a moment no ara no so it's better for every Christian so odi watade be cover ho what you say you wa duane ne dia de kata ya ho a moment no ara no so ma ye aje what you say but what you opening appeared there be call empire bo appeared asema make us appeared fu otie me omini say that day na me ho sister bi kono entuma fra no yesi afra bibi rapper ana top siso wọ́n sẹ́ de siti sẹ́ wọ́n nṣẹ́ pants sẹ́ sọ́fún ní ntí ni wọ́n kọ́ ẹ sáà ẹna wọ́n mu deliver no na rapper ya pa ne ho nyinaa ẹna mẹ́ rasi yẹ de ntoma kọ́ kyekyere no tí a sẹ́ mi ni yóò kì í sọ sọ́mọ́ nkasa no yẹn na mi nwanwa ẹ̀yẹ́ mi nwanwa. Ayame nwanwa na ye nhuru sofo maame nyom tofu aba TV suoi omo appearance and sakra obia anyom na you omo de no mpa so omo tojo ma ni panguni say omo tojo there is no power in the music because there is no Holy Ghost onkonkro ntaachire because wa brabo ne onkonkro nkonti wonti umu mina me ka say rababa no enya onkonkro awo ho no ho na oba anya me kasa anso ya den e wo ho SSFM Boss FM amen ka rokran tiro atade na ye se wa sori mu no sofo agen enye o enye sorry be o PT PT of I o can say PTC sunyane kwan so brono ye o mo kan say me kai ai university na o ho no kwan ya asori abo asori bi o so for no je e be so o penny papa nti dress obi a trousers me trousers no so kura no o mo ba bet na nti o mo no ma hodom Daughters of Girls Jesus by to say nyina e ka se me hia o mo magi CD me kra anya me nye CD kra ntina mko e ja me ko e mizi ne dia o mfa ma me so fo nye so I'm sorry o mo nyina ma me kasa asem we o so fo asem wo ka obi bedi watam tama committee 7 daka wa mas na sorry wo ho no lighthouse wo ko ha na so wan hweye wontim sakra ai mpade o mo sero o mo gu ho mau na ko ya ni ama o baba ko yeso girlfriend ni ene ne nante yo pe bi obaya ma o be baba sraw wa je ne phone no so ajo de lighthouse wo ka ma sai ada na boy asori di mimi asori ni nyawo dia o say no cross church ni Awurade church dia me da uboni mo kwansa ni ma akoso asafunu ma anya no me can in front of God me for us asori ni nyawo dia unni asori una wunyi obi ankwa Yesu na ewu tia sabini and then Ramford or try say obe change the method I want na so dem ho so ayera man Ramford and you ma be koso from her what's the train car can you preach kejetia no and address when you na from 4 di atem so na from 4 na ni abren so pass I say you ho aya you ho say so we say o mo so for ma no antumu a enye ye can you know dress akora na ne maame no de kwafu ma no wo kwa egu ni kentem odu afom no sa no de ntoma boso wo ye na dwuma wi a wo ba no waworo on se de sitie no de aboka shiri me ne abere wa na tena aje wat ma se twitwiri yase bibi di vocational classes asadan dan na school fuyi twitwiri TV so hell TV ya peke wa nyina o TV so film movie ana sofu akoko abrochire ba no ana kwa abrochire kro baby no minister no se class but no Holy Ghost you no
Just no the that method. No the abetum. And the abeto charismatic. The abeto Pentecostal. And the abeto way you say be we Orthodox. Yamimu ye ni Orthodox wo. We are Christians. We are one. Oba party posture. There's somebody here. I will who so far. Me see, and Tadia man said the passion. Yamini Hufuti. We are Christian. I'm a slow. Me koye program be wakra Assemblies of God. Therefore, I saw need vigilance and then Very adana. I want to do vigil. Now me quiet no. You don't get me pamuni fridanum. Baby I dem try no. Oba ne face me say. Na tade ha no no sebi na si ne hunyina egu ho. Fa na temuda. Mani born so na me se mawu. Na dem anya problem o there. Judgment. One na me so me fan Bible na mbiem. Na me read it. Di omo ye nyina madwene ne ho. Read the Bible ne sa. Omo nyina nim say preacher me be preaching tin na me ka Bible. Read this o ma beto friend me say sister beto see the same the feed the sumpa fan trap we are one of Fred Decken back on the sister we ba sorry no so we ko sorry pa o bo church time o ko kwa so o ye microphone mu bia o ye good na me say fine in some short mic me can praise the Lord o mo je so na me sister sorry bra o sorry na me so ba sorry na o be pay mama afa no je na me say walk out p Shabonting. So get out. Mama go. Who got so better to see cat sorry. Walk out. Because na Sunday assuming na say get out. We so for na Jimmy and me. Man so say be from up Mark no so manya from here wie. Me fan to my pon. Oh, you want new ma be o ho e ko so for agin. And no matter this aside. Roma father, dear me. Can you Roma Nunyani? Monsieur gave you a quadra so. A tadia be a wassan or hamper women or the architecture now. And then to say pussy. No, Jina high hair so. The cinema you go. Let me say, Alomona quay. Was the Abra, me new pow. Me quasor, Nams and Aquasor away. What's me call Roma and Nams sister Pincayo. To play Nams me possum water. No Roman was Saturday, says of where we also count some gem do. That's how we're near bonnet. We know be hunting a match, Nippon, you know who we are. But a man over. Now call Romaya. I didn't know share Roman sisters. Was so for what would you want to fool? Oh, we are some of the canal from a command water. It's only an hunt. I don't know who share Roman sister. Hey, suffer. How many are we with you fool? We didn't fit that. And then ledges, yeah, you call ye ledges. On ship your towas yo. Your bond man will make Rajan try. Tell somebody, me mamma, and yes, I dress you when a bamboo and you know. Christian Nibia and Niati. Christian Nibia was throwing a meal on concrete in 1 wow. Tell somebody. And that me too for me kasatro ya watadia Christopher wose wo yo ba esatadia skirt amansu na ase obi ba kasa trasa no de e cover no nyina bet e you shape gina ho e you shape e do bra don so de wa na abehunu na de ya kan no so obi ti America na no me say Christian Benahin program bi midimani or the 2 man midimani farman penny 14 ni mo nyina obia ni wa settle us our slow down nipa more than best 6,000 na me say na ya dana so for mo corporate the back almost and he na ya no mo kono asori bem Omujimi asori ntimi nkoso the honor so nipa no organ ha na ankaso no ankaso sacred we say so for the kokwa so dem akofo nyina ha trasa singing
fo nyina ha trasa ya mbeja so na so asa fo nyina sa trasa na so fo so mbeja so ya so fo ho akire me de mamu ajai me kwese wi de obeja mbeja so ya obekọ esa tight so beti me ya dwuma collection so beti o me de obekọ sofo anuoma bi kọ so aho awasa sofo nyina asetere ka no kore na ade ba ko ama woni se no kora ye na no kore kotasia ye ko to nyina afiri baburu yim nyame na ma twere o obi hunda Wasofo mama last quotation Peter 1 Peter 3 1 Peter chapter 3 verse 3 Mom asesade anya hunamani amma wa hu asesade anya hunamani mesawo wama ade honam anam no andrase te se wo mo mesawo wadi ase obi wo de honam na nam hon konkro bi antini mu enti dia no honam batra no no waye amwa asesade anya obi o ye wiase ni asesade mesawo na be sia oba na bo wire wato aso na akaso white black yellow green bo wire no BOSSFM. Nano makro sister bi se okopoli bu na bo wire na wura ni namnum ne moja sefo hey everybody bo me everybody bo nam se o se dey me mu hawo na me koto won ma so na anu ana sa me yede se sa na ape nyame wa mu atrimo de bo wire wu o se da bi nam so akatua no no last time o ba sakra wa je me jije bio no o su na me se ko moja ni tu unu fie no awu o ba bia ba ko akogina na ma so den sa gaza boya o tumi satade tietia esi ne sira so sei no akotra bedwom no de ne hanki agu ne sira so wonim satade ne ya tente ankaye ara na mpam tente pra ho to faje what ma say the entire raping enya idana no the entire raping amanfo repu amanfo ne ade ade enya idana no enya amama ne bebre nso wo ka ate free wo be sia young boy atade ese no wanyi obi ansua ne se Jay-Z 50 cents to pack notorious big wama tesa mi timi hwe mamu ani sa bo atade ese no ne nsa no nko ana timi pom ni kama obiba trasa sano no abobbo de wabobbo no wabobbo sa na bi so abesane na amuram no otia so na trasa na mu ne da no tunu mu sei na support akura he na na say ne yakane say ayi kura nso sana sene tantabi boxer shorts jeans kakra kabi na shane maase papa yi pa o shata do no yi na singlet na be go amontin o shata de o address kama is ya nim say singlet no zo de kire a so dia o shane wo se enachi na singlet na boros baki kan shine so faje boys no and now kwa sorry o pese o satade no bia hu se atade ne che no tade ne che ne pampe na the body na yi na ginam what and skinny so about obi a pese ne Moses ayi no bia hu se yes pa no she skinny but nya no to bamo so faje anya atu beba mamuai skinny trouser pa hanu bi be se ebi boto di akoko wuram kura na change yokum Ghana for me sramo menta obi a no kura ye wonte be sakra ye de awurade pa obete kristo mude me sramo nyankopɔ ama wo se ama wonte ase wo mo adwen sakra mapa na remember one hwe atade bi hyewa na se akoromfo wifuo twam no mutimi dwane ne sia wa de be kyew ya titire sa ni panu bebre do ma kogu prison abekoro ni mo hwe emu hwe hwekwa fa so yi wuti eno na tira wusuban bible say tira mo nyonko na mpanimfo na kan say tira mo nyonko na mentira ode yi suban abrantie tie yi nyansa yie dress yie pressa na wa wura go fam no awut na no
makro ayi ahaya pizza te ya obi dia dia woro akora bedunu kotodwe mesramo na dia kanu asane nasi onu wotia so udu watch foi mu a combat kakra combination uhwe obi mpaboa pa ba mu mpaboa wato anioma wasese gu mpaboa no mu no nyene na yo onu ankasa se 42 zo akoto size 11 last size mpaboa ne so wase socks me 8 no was a part no more mesramo mama yanya dia ebeso na awurade nyankopon ani mama yanya dia beto sintidua 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 mama yanya dia beto sintidua